Umentri rang ba kajelah kasngining kong ulabo yu mau nong rem na kabenta ki artli ki project ki bahe bha Tura West Garo Hills ki blakot cha kasau klur tingka. Kita ki project ki kintop ya ka skill park bad youth center ka basyang at pusau klur tingka bat ka waipat ka ka field stadium bakhan riu klur tingka. Habak keren hakani kasngi umentri rang ba uang bakite artli ki project ki day na kabenta man kintiwi ki samla hagi kamyele kai ban sandor ya kalawai ki samla badru na kabenta ban penjana ya kasap kaba ki khon samla ki don. Hakani kasngi umentri rang ba ula samru ki mtap ki badai ki digital learning shi ki samla puli na kelleng ki benta jo ka sor Tura. Nalor kata, ula samru ya ka song pisa shi ki sanpau tili ki producers group kabla kod siya ka arpu pralak tingka na ka focus. Tura tungtangiga ha. Tura town and the double sina kalsipako manahas. Ano ya ko ano nanga darang ko ba sunod na padarang against pa nga speech ko takan sila. Hindi ba ito sa kansit naman na. Tura town ni bakbata ramang akon repair ka naman sa dia apa sumber mo. Tura town at sini Garo Hills ni headquarter mo ba? Anong ba iconic project talgapa getal project talgapa structure ko at sini getal bulsin at sini naman sa. PSama sagini 1992 at sina Garo Hills na Tura na kang dunang pa auditorium isa magma. Wow, orang auditorium ko dulsi so tulad sila patlet sa sakala. Aja Garo Hills ko isa ba track and field stadium ang tungjat sa. Kung naman baka bulsira na ruta bulsira kan Tura town na aja Garo Hills so baka aja problem na kuchakrong. Tapi dalam waktu pa isu ni kasachi Tura town na aja dal pa iconic project kan aja dalam aja kan. Namin isu pa. Garo Hills ni public ko ang tela. National sa kansi ko ang tela sila. Meghalaya government ni actually officer ang Meghalaya government ni actually tha political leader ang. Dalo jirangan dalo Meghalaya state na niktak ki ja kam kain. Ya skill development park, but skills park and youth center. Yan crore called breathing building. Modern design, actually design ko kaha. Aro aksan design ko to gede. Sobar to chanchina pa doma pictures unja be begin. Ya design ko again. Aro ami chanchita actually Tura town one of the most iconic building ya ko banan ko. As one design ko. Ya football stadium ang ni chanchita northeast kumako na batshagapa football stadium ni gisaw again. Aro ya technology je ko ni jakalega dapat technology ko notice o chang sab jata ko. So modern technology, modern design, modern construction aro modern football field area. Ang ni choni ay dambulo ko pa ni kasachi ang sing na may machuta manaw de bekang church ISL matches ko pino pat naman. Iyam chumani ka ato ang tapos stadium na ko. Hariya. Pwede naman dalo ya actually skills park. PS Sama Stadium. Napa iconic structure ang ka. Ya NPP government ni polisi ko mani chamo ka. Ya ang nama na ni wala namin kusyo ka.